Ni Colonel Tom Byabagamba, umwe mu basirikare bakomeye cyane barindaga umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Tom Byabagamba wahoze ari Colonel mu ngabo z'u Rwanda, aho yari akuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu imyaka isaga 20 na Frank Rusagara, bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Muri 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwabakatiye ndetse kandi rukatira by'umwihariko Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 21 ashinjwa ibyaha birimo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu no gusuzugura ibendera ry'igihugu ubwo yari mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo. Yajuriye muri 2019 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ndetse yamburwa impeta zose za gisirikare. Kugeza ubu yari amaze imyaka igera ku 10 afunzwe kuko yatawe muri yombi 2014. We na mugenzi we bari batanze ikirego mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba bagaragaza ko batakabaye bafunzwe nk'uko byategetswe n'inkiko z'u Rwanda. Abo bombi bari bakatiwe igifungo cy'imyaka 21 na 20 mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ariko urukiko rw'ubujurire rwaje kukigabanya rukigira imyaka 15. Kuri Colonel Tom Byabagamba hiyongereyeho undi mwaka kuko muri 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo kwiba rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Muri 2020 nibwo batanze ikirego muri uru rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko ibyo baregwa n'ibihano bahawe byakurwaho. Bagaragazaga ko ifungwa ryabo rinyuranyije n'amategeko by'umwihariko mu ngingo z'itegeko ry'amasezerano agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ku rundi ruhande ariko Tom Byabagamba yasabaga ko urwo rukiko rwategeka ko u Rwanda kongera kumusubiza amapeti yose ya gisirikare yakoreye kuko urukiko rwayamwambuye. The New Times yatangaje ko ubunganira amategeko Maître Michel Rocsunwa yagaragaje ko ku itariki ya 13 Werurwe abarega basabye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uru rukiko gukuramo ikirego cyabo, nubwo abatangaje impamvu basabye kugikuramo batigeze bayitangaza. Inteko y'abacamanza bagera kuri 5 yafashe icyemezo cyo kwakira ubwo busabe ndetse no guhagarika dosiye, hanyuma ikirego cyabo kiba kivuye muri urwo rukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Icyo gihe uregwa ibyaha 7 yatangaga impamvu 8 asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yarakurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Mu iburanisha ku bujurire ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ryabaye ku itariki ya 4 Kanama 2025, Madame Ingabire Victoire Umuhoza yabanje kubwira urukiko ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nk'amaburakindi kuko ngo atunganiwe uko abyifuza, kuko yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera umwuga mu gihugu cy'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza wari wambaye impuzankano y'abagororwa afite umusatsi wa naturel ndetse na Maître Gatera Gashabana babanje gusobanurira urukiko ibaruwa banditse mu gitabo basaba ko ibyo ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro kuko ngo babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana saa 3:06. Uregwa akaba atarigeze abona amahirwe yo kubisuzuma. Maître Gatera Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ijyanye no kumenyesha ukekwaho icyaha dosiye ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo ndetse na 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo gifunga cyangwa se gifungura by'agateganyo. Avuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibuze hasigaye iminsi igera kuri 5 kugira ngo uwo yunganira abisuzume, bityo ko uwo mwanzuro wabwo wateshwa agaciro. Ugusubiza kuri iyo baruwa ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bwakoze biteganywa n'ingingo ya 184 y'iryo tegeko ivuga gusubiza umwanzuro w'ubujurire igira iti uregwa mu bujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye. Umwanzuro wo kwiregura usubiza kuri iki kibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyo ngingo itateganyije igihe
ntarengwa cyo gusubiza ku myanzuro y'ubujurire, bityo ko ibyo bwakoze bitanyuranyije n'itegeko kandi ko izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi igera kuri 5 byakozwe mu rukiko rwa mbere. Umucamanza yavuze ko iby'ubwo busabe bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukabifataho icyemezo. Nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa, urukiko rwatangiye kumva Madame Ingabire Victoire Umuhoza asobanura impamvu 8 yatanze zatuma afungura by'agateganyo icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Impamvu ya mbere Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagaragaje ari nayo yise iy'ingenzi bayise kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye, aho yagaragaje ko hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Bavuga ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza afatwa ingingo y'6 yashingiweho yari inyuranyije n'itegeko nshinga, kuko urukiko ariko rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba aribwo bubyibwiriza. Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganizi we bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga ingingo ya 62 yakurwaho. Basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse kandi rufata icyemezo ko afunga iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo, kuko uretse kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganira batarigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza rukaburanwa ndetse kandi rukanapfundikirwa rukanafatwaho icyemezo. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva igihe yafatiwe ku itariki ya 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa tariki ya 15 Nyakanga 2025 batari bigeze bagaragaza icyo kibazo cyangwa ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo bikagaragara ko ikirego bagitanze tariki ya 17 Nyakanga, bityo ko nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Bwagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye cyane zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Impamvu ya kabiri Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ni ugukurikirana icyaha cyashaje, aho yavuze ko hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi ukurikijwe ibiteganywa n'itegeko byarashaje. Aha yavuze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko ngo gihanishwe igifungo kitarenze amezi agera kuri 6, kikaba kandi ubusaze bwacyo ngo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku itariki ya 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje ni cyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijweho muri 2021 ndetse kandi imyaka igera kuri 3 yikurikirana ikaba yararenze, bityo akavuga ko nacyo ari icyaha cyashaje. Maître Gatera Gashabana umwunganira amategeko yavuze ko urebye no mu mwanzuro w'urukiko rwa mbere, umucamanza avuze ko nta kigaragaza ko uwagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimurimo. Avuga ko ibyo ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho kuko atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha bitabashije kuko itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaze bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'icyaha cyakorewe, bugaragaza ko ibyo yatangaje n'ubu bikiri kuri YouTube, bityo icyaha kitarasaza. Impamvu ya gatatu Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko hari ibyaha byashingiweho kandi ubushinjacyaha butarabitangiye impamvu zikomeye, ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda no kugira nabi ubutegetsi buriho. Yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoze, bityo ko nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe. Avuga ko batanze impamvu ku gucura umugambi wo guteza imvuru muri rubanda kandi ko icyo cyaha atarakirezweho. Yavuze ko hashingiye ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko yari afite umugambi, ariko avuga ko hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranyweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze ni uko amajwi yashingiyeho ngo hari ayafashwe binyuranyije n'itegeko ndetse ko hari ayashingiyeho kandi Ingabire Victoire Umuhoza avuga ko ntahuriye nayo nk'ayabitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze ndetse ko aribyo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko ubwo buhamya bwa Munyabugingo Gaston itegeko ryemera ko umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akamutangaho kandi ubuhamya bwe bukemerwa.
ku cy'amajwi ubushinjacyaha bwagaragaje ko ingingo ya 20 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange amajwi yafashwe n'umutangabuhamya kwari ukugira ngo amenyekanishe ibyaha biri gutegura imigambi byari bigamije guhungabanya umutekano bityo ko atari kubura gushingirwaho nk'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ni ukuba urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye zitagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha, aho yavuze ko ku bijyanye no gushyiraho umwete w'abagizi ba nabi umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kuwujyamo hatagaragajwe uruhare rwe kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa se basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa rya Darifa Umurinzi. Aho ubushinjacyaha bwerekanye ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ritemewe rya Darifa Umurinzi kandi atari byo kuko ngo hari ubutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa amubwira ko ari ayo kwiga icyongereza ngo yayageramo agasanga nayo guca umugambi wo guhirika ubutegetsi, buvuga ko nta kuntu ayo mahugurwa atarayazi. Hanyuma ku mpamvu ya gatandatu aho Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo guca umugambi wo gukora icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari message yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho yamwitaga mukecuru, ariko buvuga ko nta mpamvu yo kubivugaho byinshi cyane kuko bizaburanwaho mu mizi y'urubanza. Bugira buti gucura umugambi urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse kandi rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye ati kandi zagezweho zituma Ingabire Victoire Umuhoza akekwaho ko yakoze icyaha. Ku mpamvu ya karindwi nayo nimwe yakomeje igarukaho ijyanye n'uko ibimenyetso ngo byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko ubwo ari bwo bwose kuko audio bavuga ko zitabonywe bikurikije amategeko Ingabire Victoire atazihakana. Bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we ngo bari gushaka kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiburanwa kuri ubu. Buvuga ko kubwo ngo bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye Madame Ingabire Victoire akwiye kuburana afunzwe. Ingingo ya 8 yatanzwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza avuga ko atafungwa by'agateganyo nuko ngo arekuwe adashobora gutoroka ubutabera. Yabishingiye ku kuba nyuma y'uko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika yakomeje kwitaba urukiko aho yatumizwaga ndetse ko yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Avuze ko ari umugore ufite amahame ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politiki akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwibaza niba hari igipimo kibaho uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera. Vuga ko icyo gipimo kitabaho bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko ibyaha akurikiranyweho bikomeye kandi birimo n'ibifite igihano kirenze imyaka igera kuri 5. Buti twe nk'ubushinjacyaha dushingira ku buremere bw'icyaha aturegwa akekwaho kuba yarakoze ati bikaba kandi byashingirwaho nk'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranywe ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje nuko ariko ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi, akavuga ko abafashwe ari bake kuko yitabiriwe na 26 bavuga ko ahubwo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo ngo nuri hanze kugira ngo nabo bakurikiranwe. Umushinjacyaha ati mu gihe yaba yidegembye hano hanze ashobora kubangamira n'iperereza tukumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi icyo gihe umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza uzasomwa ku itariki ya 7 Kanama 2025 saa 9 z'igicamunsi. Ni Madame Ingabire Victoire Umuhoza rero wagiye agarukaho mu rukiko mu minsi ishize.